Amid vî belgefîlmê de qala gundekî Kurdên Anatolya navîn bikim. Gundê Celika ku navê vî gundî bi Tirkiyê şîdûrde, ew jî gundekî Kurdên Anatolya navîn e. Gund, girêdayê Konya û navçeya Qelekî ye. Navê gundê Celika ji eşra xayê Celikanê de tê. Celikan, eşreke girêdayê Reşiyayê û li Semsûrê bişûnbûye. Ev gunda li sala 1877 de hat avakirin. Li gund bîna Kurdî û Kurdistanê tê. Kurdên Anatoliya navîn ku têpayîn di navbera salên 1750 û 1800 de ji Kurdistanê derketin û ji vê herêmê re hatine sîrgûnkirin. Wek Kurdên Xweresan, Kafkasya û yên deverên din li hember biyanîbûn, bişaftin û binpêkirina herçend ji welat dûr bibûn jî berxwedana û rêhên reseniya Kêlepora Kurdistiyê ajotine, ew parastine û gihandine heta îro. Li gund du qehwehane hene û yek a xorta, yek ji a galayê. Di vê rewşê de xort û gal ji hev veqetîne. Cemil ku mekavnek. O ya şerif şerif. Ya şori Cemil duri. Amara zararlı. Cemil hazır kokuş. Tam ortada. Ki boşa. Nöbete. Vadole kenali tare. یک محله داره در یک چه روزا. Ay sünnet. سنت مالا هاکی هرالده. تو به میرزم نه. Arabacımı basa mesna ki. Arada runişti. Ders tamam. Yaskır. Şayımız yaskır. Az birçin ben. Azikodim le 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 Hidin şovem noy Azikodim le 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 Hidin şovem noy Destim bigrev le 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 Hayne ben bigrevrine از لوراتımdır. Essalem Süheys'tim. Danimarka tabi memleketime, Türkiye ikinci memleketime. Evlime, Kırkemeyene. جگان چی هست کنن؟ Kırkemeci hastkınım, tıkıcı hastkınım. Doldar pırın. Rıcı darbaslı ama pırın. Ama biz Rusya'da $100 çakbini. İznimi tenke bir darbastı. Hem de gazını çakbini, bagarini, darabini. Ama dola meriyesin bunci. Li havînan wext bi dawetan an jî bi gotinên wan bi dolan derbas dibe. Yên ku li Ewropayê li havînan têne gund û mehekî li gund disekinine. Li dolan kilamên Kurdî têne gotin û govend jî hî mîna govendên Kurdistanê ne. le buke bro bişav lusuke şore de bavanake porderece akıl çıke le buke bro Çocukluğu sonra İsal Pinşaş Monahın döner organize işemle yavaş yavaş geldi. İsal Pinşaş sonra şimdi sorun bir toplu Kurdên Anatoliya navîn bi salan li vê derê dijîne û hê jî Kurditiya xwe bîr nekirin. Gurikên wan jî Kurdiya xwe diaxirin, deng dikine. Her çi qas tesîra televizyonên Tirk, tesîra dibistana hebe jî gurik hî bi Kurdî deng dikine û diwêne ku em ji Kurdiya xwe bîr nakin.
Tulakke ki? Lagya mızama. Navita çi? Mehmet. Ari. Aha, tiş vi gundi? Nevi gundi ve çi karmanca? Cerko. Jel koy. Tulakke ki? Loki Alima. Ali. Ali Veli. Ali veri Navita çi? Novi Med Sertola. Til Avrupa mı? Are. Kıjan memleketi. Almanya. Hadi izine. Are. Tujver haski jigam. Sınıf sığmıştın. Abi. Aslan ağaç termiyeci. Turna buluş saydı hemen. Navita çi? Bak terma okula. Navita Boş turna buluş saydı. Şînê vî gundî jî bi Kurdî, bi Kurmancî derbas dibinin. Li ser kesên mirî, kilan tên sirandin, şîn dibe. Li vî gundî nêzîkî 400 mal heye û 1500 kes li vir dijî. Li gund rewşa aborî, zevî û heywanî ye. Hin kes derin bajarên Tirkan dişixolin, piranî jî li welatên Ewropê ne. دانه دکالاندن ام مالی وانی خدمانی دوی درکی چایر هیبوش به چایر دگوتن ای باتانو سه چهار مال به هف گشتانو روشه مزن کنجا سه چهار جیران گشتن هفته هر جیران کی ندر روشه خطانی گرمی خطانی هر مال که 20 یارم 30 یارم گنم دکالان دانی خیب بکالان دانو بانیونو شب دوم دگو ما مانگه نکمنین ما کس ندسر بنده بلخورا راد کرد دما هاوین مکتب خلاص بودم دوچون گند لگند ما دوچه دکانه و دکان حسکی مچه و حسن قبلا پرانی وقت ما در وای کار بارشن دا دکان حسکی در باست بود البر دواره دکانه دندر دکانه دمرو دونشتم ما صحبت دکر باش بو یعنی جوان جرد حز دکرن دنا مدا دلبندی تونه بو عشیرتی تونه بو مالباتی تونه بو یعنی همو اول هبون جیانا که گرم و خوش هبو مرد کنه و بیجه نمینا ایرویه ایرو جیان گلک قبطالیزم تانو مار کریه تو تریکند کس صرف اجناده ده ذبح قوميونا عزته من موضوعنا مراتي شغبه وخضانا Gal û pîr her tim rexneyê vê çaxê dikine û zemanê berê dînine bîra me. Diwêne ku zemanê berê hîn rin bû. Yek ji wan jî xwîçe Mêrîkê. Xwîçe Mêrîkê ku salê wê nû de ew ji me re qala zemanê berê dike. Aptana yoksa barbon ke gavrel barbun yoksa minon ne oldu? No mazam çok tane fadi tane hayat tane nir ki nişanlamış da dergisi hayatına moleka. Bara ne var bu? Bara her dergisi kavaşır da kır hatta dubuk. Havda neydi? Kavaşır da kır. O ne? Deyçi ara. Bakata. Geçuna harman oldu. ما دوغان دوشتن ما کواتش شد ما گرنم دک شد ما جیر دکره دافتم دورادا هره قربان که داکا مچو دوره işte berata rasta leke doe vradi sabrus kaboye sil canim men balobuye Dakomen tane may. Abi min Abdullah Yılmaz'a, az Celukoma, Gıdri Yeşil Yurt'a.
از 57 سالی من لولت دور سویچره ناسد هشتی که پل روزن یه سیاسی خنگ آبوری اکنومی یعنی در ناس کارت نبود هیچ نبود رشوان کنفدراسیون یعنی تقریبا 30 سالی برده حسن کرد وانا هاتنا روزا و کردستانه وانا بلاونه عادی امان امتا مراش ملتیه وانا زنه بلاونه وانا جودانه جی هن آتورم گرنه سیواز گرن یا جبوی حیوان جوغی آتنا یا لودانه تنگه روشتنه یه پر ورده آتنا بر و طابی چونه اکه آمی گواسه حتی بر کوبنی چونه بر پرخوشای پرخوشای او دنیا من پرخوشای 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 کردستان آمی خوشای دما خواندنامه جیان نه وک منایی رو بو کومونیکاسیون قطع نبو لکن دما اشت سال 1722 هفته سیودا حتی نه 1900 هفته هشتا گروه که مزن جوان دچون دبستانا لقونیا لقولو لتاشکنت لسرایونیه لقرمان لهریلیه خورتمت خواندن و دمه چوین هاتن نمیناویرو بو دما مج مکتب تعطیل بو دهاتین گندشون دا دما وگر اجبو ما پرکرام یعنی وقتا گی سبل دولمشا کن یا جو اتوبوس کن سیار بونی هم هرن پرانیا ما چاپشی که ببون براستی آبتله می یلماز دست بگیری کرد یعنی براستی کرد من بیجه مزم بو لی پر دلگرم بو جکن دخل کرد حز دکر آبتله دست بگیری دکر پرانیا ما جی چاپشل دکرن ایتابی مرج گند چند کیلومتر درکتن شندا جیانات باجوانی دست بیدگی ما تنگ چشت بیرج دکرن براستی Alpez mestker, Pongal mestker. Ekmazda düşünür, kolay çalışmıştır, oyuna çalışmıştır. Çünkü restoranda da çalışmıştır, petrolda çalışmıştır. Poşet da isolation vizesini sat, cuma İsviçre. Var çalışmıştır. Kazancı evden o ki kaysi haznagara ba kaysi var. Her kaysi bir soruna khara uğraşmıştı. Nojuba kaçık bardana, vallahi bardana illet cevap sor kiri. Mesela Türkiye ile beraber 100,000 frank ki mal ke ve mali çediki Türkiye mi khedne derken zalidin de çork mi khedne derken mala da namoy tabii mala kadın to bana yani sabi kundi bir mai ami biçi çabe biçi zorluğa işte medin aman bir mai khayji bir kundi darbas kini ma korke ma mari khanas bekin havala khanas bekin jirana khanas bekin قید نکن ما انسان قید نکن باشم مثلا ما رو اینی صوتنانی واسه این کار که ما بزنیم گفت خیلی بره اول نه خیلی برن مر نه